Guti ki thomatang ka pen ki kim kirang Northern Afforestation Divisional Office CM Marideng pen Kangpu. Karbi Anglong Thomas Council EM Riti Singh hi Japon si denarong pathuak lamalong ki pang thirasai ki claim down. Digital media claim bang atum ki duki songa puthak KADNF pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan chitong damsi chingki che than down. Karbi Anglong life atapa birta long penili sami beauty pepi pinia birtang ton pen arjupani thang. Priya chikloni phain ko rai siarni di phurong supi birla taralong su kedam tovar kokthom adung SOPD scheme surihni rank ko rai si pen surihni rank ko rai hini aning kana pharman sika guti ke thomra lakre ke thom atangka pen kikim kirang divisional office Northern Afforestation asai hem kimi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang arideng pen kangpu pong. Sai hem kimi kangpu hut CM Dr. Tuliram Rong hang kaning je pona tengke forest asai khi mate department of han kanghon ki pathia joini si sai hem kimi mesen do eto monta ajahak sai phu ke hoy tum amithang sai ka chiklem ki dam ki chokche theklong lasi lahai hui sai phu ki hoy tum aphan pang thek pon bom nu kusi ningje pon. Pini bangso sai hem kimi kangpo long MP Amar Singh Tiso MLA Bidya Singh Leng MLA Dor Singh Ronghang Lungbajong local MEC Johnny Timong Anparta forest asai kamalong ongdung sai phu ki hoy tum chitong dum asi Karbi Anglong ke forest department ke asai hem abang ke do etlo nona asai hem ka cheklem kle tum do olang lasi non bahania forest officer pen chenglok ranger pen chenglok action da and mom lo sita alang tum han ka cheklem nang ya sang deng ko do olang lasi lai puthak da men tum chingwai ching sai kapichun je phan si klem pon mom la pangrum pet pen ke aprang ke 60 lakhs hai lasi review meeting review revise estimate kuri lo la pen ke antong kele thune la bang ne tar ju thela aprang 60 lakh la sobang pen kodak furniture pen chenglok la pen ke da kapre ko conference room la hai pen ne bite pen chenglok for ceiling pen chenglok la hai ki at pondo la si la so revise estimate bang andong ke done la bang ta thang than thek 1995 aning so 1995 there na phi kene arrange mokha la Northern Afforestation Range then Southern Afforestation Range Northern Afforestation Division pen Southern Afforestation Division haplong pen diku hala sot ke 1995 frank ke area ta mixed overlapping each other athi conservator nuera po si aphi conservator 1995 bedek separate lo so phi ke na habang upanai na pen ke makoiram aphang ke haplong under SA division under aphi 1995 ke dak Karbi Anglong under banglo NA division under na pen hati khali maibong mandar disa apu aphang ke Karbi Anglong under 1995 aphi ke tumpa SA division haplong chipon gedong nasi dake so NA division ke district union supervisor. News report Karbi Anglong live. Dena rong hawarami lapen ingdeng thongke brahini tirikamame atum ahin pen patir piponsi kidam tang prechikloni phai ke pen krehinia pharman ingdeng thongke brahini hawar Karbi risum so rongaje dena rong pathu klamalong paman ponlo bangso dim along klamalong kiter kache theklong si preni phai koi arni ki pangthira sai ki dengpon bangso hut Karbi Anglong Thomas Council EM Riti Singh hi chetong dunsi ki pangthira sai claim tampon Rongsupi punon rongsoso punon ingthir jepen do thak lote e oke prana phanta mesen napen kilanga phan setame lang mesen bonta kiter ki airpen jong si do plote kanem thu kanem ui setame nang dopo lapen ki so kin e setame nang mandet po laso pen matha ponsi denarong pathua klamalong kidam tang ingdeng thongke bahin ZKYF
ki paman pon adimalong ki terpik theglong si ki pangthira sai dengpon bangso ki pangthira sai ki deng hut Karbi Anglong Thomas Council EM Riti Singh hi ka chitong dunalong Dianarong Town Committee Chairman Anparta Turi Kamame Kongchunbang Prodibing Tipen Lapen Dianarong Havarame Amepu Sarthe Tirang Chunbang Raju Milik Hauraghat Regional Committee KSA Mepu Budha Tirang Chunbang Gobin Milik Anparta Dianarong Head Branch KSA Mepu Rakesh Hanse Chunbang Samsung Inti Lapen Nomati Juwa Morcha Mepu Longkiri Hanse Tung Chirung Dunsi Kipang Thirasai Klem Dampong Kaduga Bechirap Chitu Pen Adinalong Pang Thiponsi Pathua Klamolong Kilang Sitame Kang Thir Jipensi Thek Ponlong Do News Report Karbi Anglong Live Kidamtang Prechikloni Pine Koi Arni Karbi Anglong Digital News Forum Hin Pen Patirpi Ponsi Karbi Anglong Thomas Council CM Banglo Along Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hangaphan Chetong Damsi CM Anghoi Kangni Ningkan Krisi Kipleng Long Arni Pen Pachitong Dunsi Karchola Pen Kurwang Thu Pajirta Bangso hut KADNF amai phu ratis rong pharpen KADNF kongchun bang nathan rong hangpen kejapon long dunmai phu sopen terang rap kongchun bang mongal singh lekthe finance secretary ejekiel timung pachethang chun bang clear home tiso saihem chun bang stefan teron bapuram senar pendanglok pangrum chun bang love som terang lapen hum som terang pendanglok KADNF along claim raperatum chitong dun Bangso hut Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hangaphan KADNF ahin pen Pinpuralo Pajirda Pinpuralo along ki jong dun lake Karbi Anglong Digital News Forum along ki du aphirang ki claim bang tumaphan Karbi Anglong Thomas Council pen insurance thik ponangji Karbi Anglong Thomas Council alo ki do an advertisement ki paklang pon do an stame portal news channel aphan pi ponangji pupen KADNF angkang ki do aphirang ki claim atum ki du kisung aputhak chingki chithan pon Bangso puthak abangke advertisement do anta ki pipon japan bor ipo lapen KADNF angkang ki do anaphirang kya phan insurance abangke pinning abangke un edat po posi ke wangji surihini ra inkora phol pen surihini ra inkora truck aningkan hut a budget alongsi pathik ponpo lapen KADNF pen sorkarang bongki claim ramji aphansi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hang pen lamchak chipidun News Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong Thomas Council ki parlo Animal Husbandry and Veterinary Asai Kamalong Ongdunga Tangka ki panahok AH and Veterinary Asai Kampen Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong a district alo kaprek adimalong ki that avar sai ki do clean meat selling booth ki kim ki rangjia phan kadukave sikalak Paro plira hinian panonglo. Lasoteng MS Ingti Project LLP Guwahati aphansi ki Kim Japan akam pilo. Kidam tang surihinira inkorai si pen surihinira inkora hinian ningkan pen ki pangcheng sai pining surihinira inkora plia ningkan anta isinat adimta kitang theklong lidatlo. Lasoteng pulote kaduka vesika lak pharo hinira isia tangka ki panhokasonsi mandatlo. Sai kamasai phu tumpen ki pachinia tengke non an kaduka via di malongta phan phokep tang etlupusi phirang ke tum kahumri dam hut nang pachini dun sitarang li tumpen sai ki klema dim ke pinang an paklang hai hi laso teng pulote alang li phan phokep tang etlo puke ahorone pachobailone khlarda kalam long le detlo ajha ki kim kirang di malong phirang ke tum kahumri dam teng pulote phan phokep ki tangta dolo sita Om dong adim ke anujok e hongta parjap dong de adim ta dolang. La si sai ke klem tang te pin pen kusom si phan phukep an bak payment contractor aphan sai campaign ki pilong lok lapen completion report ki pilong lok. La so tangka ki pana hokalong sai ka masai photum kachirap tum do kokma puta khonthe mi binong pusi ong dong kachirok to aral tum ningje pong. News report Karbi Anglong Live
Sapapani Area Baptist Fellowship along Riang Kang Kiparlo, Khatkati Chinthong Terona Rongalong, Khatkati Baptist Fellowship pen Khatkati Karbi Baptist Church Amen Kipang Daklapen Long E Kisom Padupon. Preni Phaing Koyani Ada Por Phai Sir Kapapor, Chungajan Baptist Church Pastor Bapuram Rong Parpen, Chipahim Puponsi, Chophaluhi, NKBA along Executive Secretary Reverend Tenson Berdengpen, Long E Impupondo. Aduntu NKBA SABF lapen Khatkati Karbi Baptist Church Tumangbong Malomsu Kachingwai Padupong. Jaime ka tengpen por phai Chrisia por pen Karcho Girja ke Paduponahut CBC Pastor Bapuram Rong Parpen Chipahim Puponalong Khatkati Karbi Baptist Church Chunbang Dilip Timong Pensi Chitongdun Aluhi Aphan Pachinia por Enno. Aluhi Sarpoman Pen KABC Kong Chunbang Reverend David Soningti Reverend Tenson Bay Reverend Dr. Aaron Teron NKBA Dunmai Phu William Singnaratum Chitongdun. Karcho Mailong NKBA Dunmai Phu William Singnar Pen Arnamar Dom Ponsi Mai Kangpu Aluna Lun Pen Chengponlo. Reverend Dr. Aaron Teron Pen Khatkati Karbi Baptist Church Phurkimo Aluthui Arnam Ardom Ponsi Impuponlo. Aduntu Chopha Kurusar Reverend David Soningti Pen Bible Kangthir Porhi Ponsi Pini Pen ke Khatkati Baptist Fellowship Pu Adim Khatkati Karbi Baptist Church Pusi Pangdak Ponlo. Lapen Labangso Church ke Japon Jet Tumaphan Arnam Arom Piponlo. Chungajan Baptist Church Tumpen Kedam Tang Khalukresir Kebra Trok Sir Kebra Hini Mate 1992 Aningkan Khatkati Sarumanthi Adung Chinthong Teronarong Along Labangso Khatkati Baptist Fellowship Pangni Ponlo. Pini Arni An Labangso Fellowship along Adona Painang Batsi Non An Doning Koira Puan Dusi NKBA Arona Tingpen Apuna Chaknang Choksi Pini Labangso Fellowship and Church Pangdak Ponlo. Chitongdun Lotha Baptist Church Yampha Lapen Ralang Baptist Church Tumpen Jumisen Alun Project Lun Apor Ahut Lun Ponlo. Lapen Arna Malam Kurusar Reverend David Soningti KABC Kong Chunbang Pen Arna Malam Pen Mondolia Jakong Alam Than Pajermi Ponsi Misen Pen Pachun Pondo. Bukajan Penanantirang Karbi Anglong Live. Tang tipinya birta ke lapon sing kang ton poniklo kartong.